rakendama ja et kord Kalev koju jõuab, oma lastel õnne tooma. Nüüd on see aeg käes. Suures enamikus põliselt asumas. Vabariigi piiride lõpulik kindlaks määramine Lätimaa ja Vene riigi piiriäärsetes maakohtades sünnib rahva hääletamise teel, kus praegune ilmasõda lõppenud. Eeltähendatud maakohtades on ainsamaks, kõrgemaks ja korraldavaks võimuks Eesti maapäeva poolt loodud rahvavõim Eestimaa päästmise komitee näol. Kõigi naaberriikide ja rahvaste vastu tahab Eesti Vabariik täielikku poliitilist erapooletust pidada ja loodab ühtlasi kindlasti, et tema erapooletus nende poolt niisama ka täieliku erapooletusega vastatakse. Eesti sõjavägi vähendatakse selle määrani, mis sisemise korra alamhoidmiseks tarvib. Eesti sõjamehed, kes Vene vägedes teenivad, kutsutakse koju ja demobiliseeritakse. Kuni Eesti asutav kogu, kes üleüldise, otsekohese, salajase ja proportsionaalse hääletamise põhjal kokku astub, maa valitsemise korra lõplikult kindlaks määrab, jääb kõik valitsemise ja seadusandmise võim Eesti maapäeva ja selle poolt loodud Eesti ajutise valitsuse. Eraku, iseseisev, demokraatiline Eesti vabadus. Eraku, rahvaste rahu.
Nașul tău? Te sprijină în picările? La coborâre? Singura, da? Gata, e în regulă. Bine ai venit la lumina din cetate, nașule! Și acum? Și acum... Asta și merge, ai mai greu. E mai greu să mergi? Da. Aici nu ne vede nimeni, știi că e secret? Mă, te drăguții. Crezi că o să adormim? Să mă drăgă, dar nu trebuia să ne așa. Vrei să-mi spui Mamă, secret? dar va să văd luminile. Ai niciun secret. Dă că ai călcat prin grădină. Asta nu se pune. Până cina mine. Hello. Eu nu știu. Ti vuoi fare centralizzare? Poi? Speranza si muore. With hope you die, he said. How can you say that?
the things you don't show. Lay me beside you, down on the floor. I've been your lover, from the womb to the tomb. I dress as your daughter when the moon becomes round. You be my mother when everything's gone. She will always carry on. Something is lost, something is found. They will keep on speaking. Some things change, some stay the same. Beckoning to me from behind that closed door. The maid and the mother and the crown that's crowned. Oh, I hear your voice coming out of that hole. I listen to you and I want some more. I listen to you and I want some more. She will always carry on. Something is lost, something is found. They will keep on speaking her name. Some things change, some stay the same. Let me inside you, into your room. I heard his light with the things you don't show. Lay me beside you, down on the floor. I'll be your lover from the womb to the tomb. Just as your daughter when the moon becomes round. You be my mother when everything's gone. She will always carry on. Something is lost, something is found. They will keep on speaking her name. Some things change, some stay the same. Nice one, Adam. Which do you like better, that cider or that beer you had earlier? They're different. I go by color. Oh, Copa. You don't want to burn yourself. There you go. I didn't want to smoke. That's fun. You want to dance with me? I'm not a very good dancer. I am. You are? Oh, if you show me how to dance. All right. But you have the candles. Put them on one table. It's a good song. I waited for a good song. And I leave you. Yes. It's the first wisdom. And then we breathe because it's scary. Very. And then we find the trust. I will video from the stomach.
Tag. Aufgrund des aktuell sehr hohen Auftragsaufkommens bitten wir um Verständnis, dass wir derzeit keine individuellen Antworten im Einzelfall geben können. Wo müsste ich mich bei Bedarf abmelden? Sollte eine Ausreisegenehmigung wieder erforderlich werden, wären die Karrierecenter der Bundeswehr für eventuelle Genehmigungen zuständig. Hier müssten sich Männer zwischen 17 und 45 Jahren dann bei Aufenthalten über 3 Monate eine Genehmigung einholen. Aktuell gilt aber für alle, es braucht keine Genehmigung für Auslandsaufenthalte. Das könnte sich ändern, wenn sich die Sicherheitslage verschärfen und der Wehrdienst verpflichtend werden sollte. Für diesen Fall hat das Verteidigungsministerium mit dem Gesetz vorgesorgt. Im Auftrag Ihr Bürgerdialog, die Bundeswehr. Hallo Hamburg. Ich bin hier in Narva mit ihrer Schwesterstadt Ivangorod auf der anderen Seite des Flusses an dem östlichsten Ende der NATO-Ostflanke. Warum bin ich hier? Ja, hallo Susanne, weil vielleicht kannst du uns berichten, wie die Lage ist vor Ort. Die Sonne scheint. Ist ein schöner Tag. Vielleicht ein bisschen kälter als bei euch. Gibt es irgendwelche Anzeichen für die Militarisierung? Weil also bei uns ist es so, wir hören, dass es in Deutschland, ja, es gibt zwar die Militarisierung, aber es ist ja doch ziemlich weit weg. Ja, und sozusagen der Feind ist weit genug und eigentlich, also müssten wir uns hier nicht so viele Sorgen machen. Wie ist es aber bei dir? Du bist ja sozusagen direkt an der Grenze. Ich sehe keine Truppen. Okay. Ist es nur dort, keine Truppen oder vielleicht sind sie im Wald, die Truppen? Gibt es dort in der Nähe einen Wald? Da hinten, ja, da ist ein Wald. Und da. Also was hier passiert, ist, dass Menschen nach wie vor über die Grenze gehen hier. Es ist der einzige offene Grenzübergang da drüben nach Russland. Ab und zu wird dieser allerdings ohne Vorankündigung geschlossen. Und dann warten die Leute teilweise sehr lange, müssen hier übernachten. Aber es gibt natürlich hier keine direkten Anzeichen, keine Bewegung, keine Provokation. Nichts, das ich sehe.
на все 4 струны от усколобой весны, во все 4 стены от подгоревшей еды, за все 4 беды от поколения зла в 4 черных числа. Накинуть старый мундир, натертый кем-то до дыр. Мне придется обойтись без синих сумрачных птиц, без разношерстных ресниц, да переправить с утра, что не сложилось вчера, оставить грязный вагон и продолжать перегон по неостывшей зале над самодельной метле. Раскинуть руки во сне, чтоб не запнуться во тьме. Мне придется променять осточертевший обряд на смертоносный снаряд, скрипучий стул за столом, на детский крик за углом, венок из путанных роз на депрессивный психоз, психоделический рай, на 3 засов сарай. Не все кричат «берегись». Не все кричат «берегись». Не все кричат «берегись». Nii, mõned lasud on jäänud. Vitsase ja Vesetist 1. Behandlungszimmer. Fortsetzungsausschuss der Christlichen Friedenskonferenz CFK rief in einer Botschaft die Mitgliedskirchen aller Kontinente auf, aktiv am Ringen um Frieden, Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung teilzunehmen. In diesem Hauptdokument der 5-tägigen Beratungen in Görlitz wird hervorgehoben, es gehe um die gemeinsame Überwindung der Gefahren, die alle bedrohen. Der Staatssekretär für Kirchenfragen Kurt Löffler würdigte bei einem Empfang den 30-jährigen Beitrag der CFK für Frieden, Abrüstung und soziale Gerechtigkeit. Das SED-Zentralkomitee hat dem Generalsekretär der Kommunistischen Partei Israels, Meir Bender, zu seinem 70. Geburtstag eine Grußadresse übermittelt. Darin wird das Wirken Benders, eines Mitbegründers des Staates Israel, und die Interessen des jüdisch-arabischen Volkes seines Landes sowie für Frieden und Sicherheit im Land.
המקום הזה הוא כבר מקרה. כי אין פה אף אחד. אין פה פוליטיקה. ואין פה מלחמה. וגם אין פה שלום. וגם אין אנשים. ואין תרבות. ואין חברה. ואין שום כלום. יש פה שקט. ממש 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 נעים. שקט של אולפן, שקט של... אני מרגישה פה מאוד מוזר ככה. יש פה המון המון חפצים שאפשר לשחק איתם, זה קצת כמו גן שעשועים למבוגרים. זה הכל מרגיש אמיתי וגם לא אמיתי באותו זמן. הכל מאוד מאוד אמיתי, והכל מאוד מאוד לא אמיתי. אבל עם הכנפיים אני מרגישה בטוחה.